pilo kopia posi peter situm important acho dakan lapen apel dakan no yo ji de ji lo turning point de any other matter relating to or connected with elections or nominations to such councils la non jasa tum high court tum case nang keding dun dala lambang ke ladda appoint di ladda appoint f appointment for hilu high court judge di kang saya bang tu dak state lo high court lo tinai lo kadu ko india kan ti pen ke supreme court dak no tinai la sila high court lo judge pulo amasi purhi je lo dak appoint long f along any other matter relating to or connected with election pen cerap ling hormu alam ki adu kawian tame dak si ada pengdu pukau oke jastan mo baro alam kasi non council pan hok tani atum han apor pilo bang korat prok elected atum an non hada high court sidang